ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ke sarkar jelna ke khat santri ko benai no pra arajar arpuai kala khot jingelang ye ki nongmi khmat na ke khasi bat Jaintia Hills Autonomous District Council ye ki rangba snong ki seng bhalang bat ki seng san perthai bat ye theria tai sani halor ka mat ye pen bait put hapdeng ke jelna Meghalaya bat ke jelna Assam Usembut Menteri Rangba jang ke jelna uba Preston Tensong haga jingya keren bat kilat pathai khubor ule tho ba hagni ke jingelang ka sarkar kala pdiang ye ki jingai jingmut jang ki kinhon ba pher bat shwa ba kan shim ye kano ka rai ka sarkar kan sabishar benya shwa bin pa bin khanang ban penkot no ye ka jingya ka japut ha ki hinreu tuli ki jaka ki badan ha khaput jang ka jelna Meghalaya bat ka jelna Assam. The submission made by them is we need to go, we need to go as per the document available. From their side, the documents, the land documents, and then the historical background that we have. So whatever submissions made, we will again examine from the government and ultimately one-to-one meeting between both the chief ministers from Meghalaya as well as from Assam. Then they will sit down, as I said to you, and then take a final call on this. Because this is the report we submitted to the Honorable Chief Ministers, both Chief Ministers. So we already submitted, and now let the Chief Minister, both the Chief Ministers, sit down and ultimately, once the decision is taken, then we can make it public. There is no harm in that. But right now we cannot do that. I think people they understand also the reality where we cannot just put it in the public domain. I think you understand when we talk about the report of committee or the subcommittee or whatever. I think we are not supposed to put it in the public. But let us wait and see. Once both the chief minister have a convenient date, then they will sit down among themselves, and then you will be also informed accordingly. Last consultation meeting that we had, but of course for the next phase, the second phase again for another 6, because right now we are concentrating ourselves in the 6 sectors, 6 areas, and then the other 6 areas, I think most probably maybe next year we'll be able to take it up. Once the first 6 sector is resolved, then the second phase will take it up, maybe most likely next year. I think next week they are going to submit the thing. They are going to submit a report, most likely by next week. Our Honorable Chief Minister has called a meeting with the concerned stakeholders, right from the level of the district council, Khasi Hills Autonomous District Council, Jaintia Hills Autonomous District Council, and the traditional heads within these 2 district councils. That was the first meeting. So we had a very, very detailed discussion, suggestions, submissions made by the concerned stakeholders. So from the government side, we already accepted the views submitted by the stakeholders, as I said to you, and I'm happy to tell you that we will go forward as far as the issue of boundary issue is still pending. So now the government will examine thoroughly, be it from the political party, be it also from the NGOs. We will take it up, and ultimately our Chief Minister will meet our counterpart Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, sooner or later. So this is the decision we take. Nakaliang kecungi, ini kejisah kami kesin ke Baningkong, ya ke ba New York banyak kendu buat ke government, nakaliang kecungi deh buat ke ni ke kaput. Te kila don ki regional committee, agak ki dekat ki jogi kila attend ini, pertama ke West Khasi Hills buat ke Riboy district. Jika ni buat ketika sin ke Baningkong ke ba nakaliang CM buat ke kabinet. Ke lakot ini ke district council ya CM juga Jaintia Hills buat yang
bat kumju ru katung ngut ki MDC bat ki kli nong sensya teka phang ka bangi kran hani ka de ka ju hi ka bangi la ya kran haki regional committee dan rega ega masang tanat na kaliang ka jungi ka council ba ka long ba na kaliang jo ka boundary committee menta ka singi ngila IT ya ka report comprehensive report ya ka ba kat kum ki facts and findings ke bangi ngilam bat kum ju ru ya ki annexure ki ba buon ba but bangi la summit siya stakeholder combination jungi kalong simple kalong ba ka main ni kalong ba ka sarkar ke depan ya bekat kung ka paragraph 20 jo ka 6 schedule akaba ka area jong ki jaka ki bahap apo ka hasil autonomous district council kinde hi kita ki jaka ki bangin claim ban pen scam ya jing claim ka jungi bat ka sarkar asal gila ai dokumen baro ki baki submit ki hima nadu ki sanat nadu ki notification ki paper nadu ki map berpair ki bana ki hima baro jo kini ki area ki badon ni ka area of differences tingila submit sa government kung ki reference ya menta ngila ong baki ngila ay ka appendix jong ka AD rules ka kumba pitip ka AD rules la form haka 1952 dikitu kisnong hi ki bahap apo ka AD rules ka jungi apo ka United Khasi Jaintia Hills District Autonomous District Council kitu hi kisnong ki bahap apo ka jurisdiction ka jungi ketika continuous process kebangindang ya keren pada unsa bishar mentana kalian ke sarkari kini kikot selagi belai mengi maka tharai kinde hi ki ju hiru namarba ki hima ki jungi ru hakini ki kendiat benai ki beladap sila summit ke sarkar te kan tharai kan nombia fair kata-kata kan ya wan kumju hi tambakan kam nai kumbaka kam biang ketika report ke bagi ai nak kalian ke jungi namarba ngila kam ngila ai sei sanat ki balong ki we na ki dokumen ki bapan scam shu ya ka jinglong try ka jongi shwa ka jingyo ini ya ka state meeting ka bangi rai ande ka consultation meeting ka bangi amir jingmut ni ai jingmut ni pen ai ki idea ki jongi lani ya ki jing snow ki jongi khamtam na kaliang jong ki kli nong sansya te ka tharai ka meeting ka long ka ba seiso bat kabadon jingkermen na kabanta bangin dio ban solve no ya kini ka problem kaba ngila kipai ba kila angnut bat kadi ka problem kabala sakut mentala bun snem khamtam hadu bangin dakan jo san snem jo jingyo jungi ya kecil ya menne kumbang menta ketika kajing ya perlu jengut kajing pan jengut nagi district council nagi doloi nagi rambak sinong jong kitu ki sinong ki bodon ko ki disputed ini tong kita kadang keren menne haga haji yede bakar tasira haji yo i jong i kamdan dispute namar ki bri untuk ki shong san dispuli nakara samro kam jowan interfere and related manda wan pat kani ko por ban ye pembino yukun dah hangta pat ka pa bakadon ka jingya ki kore ya itu ibenta jong ka sino tasira Andre ka sino tasira ay ka balang ka bordar da ka wa malido bila TV nado nang tuloy ka po lagi siya kamdon ka dispute ang tuki jaga nakablok won yung meneh ni klem ni kali ero ane nakaliang jongi nakadusakang jongi ni don ki dokumen ni don ki pro babarok ti sinong bisa idon mensua ke ilaka titip hakwi ke ilaka kelabang nong pulu kebaju hap apa kejimpai jo sekongsil ha jaitia andre menta kamdon ambe kitu bibri ko don haktu dijaka kiwan ban approach kikwa ban pa kikwa ban ya don saka Meghalaya. Dia kata minta proses kita kita ya. Dan duan pan dan huding kilang bak cinong ki man duan pan sana. Kita minta free ke ba. Ada kepala atengin le ada kepala ada. With understanding with the government. Iga ni ka isu jong ka jingi pun ko pun bai sam ka dai ka isu kepala terus tala sob khlai ni san. Ka dai ka sin ka banangkong ka bang iyo panya song komen pakot panya keren spesifik panya alor ka isu. Tiando bangi gaya budian ka sport na chupan snow chaka sarkar na kadiang jungi kedon seng balang aga jingjar-jar ka bangi
teri budian yang kam ni yo iru itu ki hak di Jakarta bakso ka kado hawang ba kama bakadon kecil kajian kita kecil ya kini insam ni lah persang dia kaban ya kenduk na bandon kata ka konsultatif program kujungi bagi nong song kam tam kisim ki raj yang tahu ki rombak snong buat di tradisional badon kenduk dia Jakarta ni la ajmut sokar kita kasni kalau buat shop kan sim dia kenunu karai khadu kadai ban sim ya kata ka sisno ya kasur jongki et ki hima yang ba snong kam tam ya ki trai cakai badon kenduk sim im kwa maknu ka jing sempit pun bisam kan sujom masyarakat masun cakandau akaba ki cakam kita kan dulu ting sotuna sebentar buat kasokar kalau positif respon yang kita ajmut jungi bagi jangan tanya tentang segi orang betik tentang taki benta jung kita tanya jung kuas sehel betul benta jung ka Ribuai district tika second phase kepengen sia cong bagi keren kada benta jung negara ko janji district ka blok blok tu dia keren di kum kasrokar ka lapar slow ko ongba ki long ki balak loy ke ban snap ban snow kini ki jinga jumut ki nong sar snong ki hima mat na kediang jungi kum seng balang men budin bat ki dondo kita ki jing long thok ki jungi ki bang layu long ba ki jing rap ini ki et ki hima in sa kompai ni ki singi in sa ailang ka jing sobet lang sa government bakin bisar lang ya kai ke ba yo snow ban hidup cip na ki pai pa sampai ni ki bodang kum bolong ka badai ka ditir maki kin ong bagadang tei ka sinjam ya ka ba ki siem ya konsultatif to ki snong ki thang ka badai ka ta ka final call kan siem tingi lang ong pa snow ba so shaban siem no final call ki ka siem ya ka sur jong baro khot khana ba namdon gunu ka jing onyo namdon ka jing do to ki chaka ku ta jing ku chaka sa ka give kan tik pulsing i krem ya keren ka basai ba ka dik suring pa la man keren ya keren ka string ba kero ka jalan ikan mi ni lagi tinggi keren bu kadang sekeren riban bias ki dokumen ki et ma isnong tahu buat ki individual ki ru shmet bedon Jakarta pata idon Jakarta bu tai kok slide ko idon bisar lang kita ro shop sim bedon ka give kan tik policy kam bu shuru inja personal rem ko studi itu ki et ma kasih ada online ta Nungkong na kalian begini penpau ya kata ka cing sungu ya kan sokal ba la sop na Islam la lu dim palio itu ko saw macam jadi dia kan mentan hika dari ngila menong kadang dari tangkap krisis mereka dokteri introductory part ya kan benta ke baks senjang sokal Rashim kalau lagi mun banyak kerennya ki benta ki balong hot komisionong ki tahu di kita iru nak liang ki emung pakai lah mamong ngin keren cuy ki ya kita ki art di area ki balong disputed te kawa khadu i kalong namanya sorkar jing perpau yang sorkar kalong ba kinsa bukan di meeting bagi jing perpau nang iseng halang ru kalong ba ngundang i kendu biang ba konsol biang kalong tadi meeting ba kendu ta kampat ni kendu final ka kita introduction yang ni senjam sorkar sip nak kalian jongi ngila hi ka kata jenggut syak sorkar mo awadi bakalian kacengi jeng palma hari ditain borna makum bakalong iyo jengtep anak-anak jaga government of Assam awadi bakalian kakom banong ban register itu kicaka am joki bri jongki kakloi ba nakalian jaga Assam government dari pat ngepet pat nakalian jaga state government jongi awadi bakan kalian registration kisip jengi ma kibri jongi apa ki kapot tingla ekran sorkar kentu sorkar ba kalong bala bakan pet ba awadi ni bentah nomor ba mengi mentahi kalau bahan sisa itu dokumen jongki ki hapan register ling ba revenue department kapa head napa DC office mo jadi aman besok ni aja mo sorkar kalau ba kedi nakalian ke revenue department kedi benlek syak itu bitan kaput banyak kendu seperti jongi ke begitu kita fiscal record jongki kan register moga DC office and district of Fairfax jadi kita session bang ni aja mo sorkar kan banyak jongi besok so lengok balik ke government of Assam kalau complete double standard kalau mana apa ki state broadly ki state yang banyak tak development kebawan itu mau kini ki border roads apa kini ki interstate dengan bagi scheme PMDSY ki 1 ke government of Assam kini ki Jakarta bang itu orang deh bahap apa ke Jakarta ke jongi apa West Coast Hills
kaya be ya kata development ke jongka katba ada ke nakaliang pat ka state megalia ada ni ya chakmat kita development itu ki jaka jong ilu government of Assam pa pasya ini kali ni pan kan ya ke chana nakaliang state government ru babenta la sha shubu government of Assam ka ai ke development kong for the development for the better kita ki beri satu pada la sha pat sistem makala ke development nakaliang jongka kalau pan claim ownership ru waktu ke jaka ka haki dari nakaliang government ka hadu pantai yang maga development ini pedang nomor Kubanai kubli सरकार ya kembali kala khot yang ni omri tang yang ni beri iru kala khot ya ki dorbar tereri oper kum ki dorbar senong dorbar rai dorbar himba kadis konsil bad kisem bahalang kunju ni te bagi khot ya ki parti oper bad penbek ya kam nama boleh nadu pasdang hi na transai ba ka jing ya penbek ya upul sam kamdei ke jing sule lendet da mano ka habandei banda wat jing habandai leng ba ka jing tuat jumut dan habandai leng ba ka jing hunlang lan ka jing yabit ya biang lang jong baro ki trairi tremuluk da baro ita ki stakeholder ki balong angsan ha kan ne jing penbe di mila nakalian jong sarkar kala batai ni yak ke ba lale lang ba kini ki san bat kendri di benai leng ba ki regional committee ki boker but ki layak tu ini bahakan ini first phase kumba kalau kita kadang tang menurut di sektor kiba ki persiang ban penbet but ya ki week sektor kibang UI ke ba kham sakham ngoblok tu kalau pi tu kin sawan ka pali ke ba ala na phase 2 di nakalian jong seng di dak logic comment bagi lakot buat mula penpau ru nakalian jongi ba ni menjur ya kitu ki san ki principle ki bala ya bu da ardali ki jala hakaba penbet ya uni pusam itu ki principle ke tutup ya history ke tutup ya ke administrative convenient ke geographical continuity ke ethnicity with way ti kitu ni ki principle yang bangi la bersin bagi la ban wanra syakaban penbet no ya pusam ya di naklen jong kai soisi la bu on record ba ngimbi pat panailat ya kasokar sam penengkam da kitu ki notification bad da kitu ki an ki ba lapas berlale klem gajing bit jong ki nong sensia jong ni akipor baladep banwanra nang bati notification kamtam ya ka blok on blok tu no beli ba pitip ki wanra ya notification asnam ka nai spa san huai klem gajing menjur ki transfer da ki spa tali ki senong na blok on blok tu na ki ma kasi jentia jong ni kira sampai kira de kum itu notification ngim de ban sha ngila de sai kumju uru kumya ga asam ru bana sna kandai spa ru kandai bagi kan notice ru bana sna kandai spa nyo kui kibal exclude ya belum blok tu naka mekhlia kumi kitu ki jajan ru ngila sai bom dei ban sha ban pron kam ka asam no bling isin ba kitu ki an lasna la ni la le klem gajing bit jong ki nong alam jongi klem gajing bit jong ka united kasi jente hil hatu ko port but what ka asam ru ni ui na ka port hat khamtap me usnem kat kai spa san yo kala agree ru ban transfer ni sebut nong buat na blok on blok tu tinggal keren saya ta ka bar ngala dawaru nak sokar ba kamdei ban sha asam bahkan tamput hakini ki cakap berteman. Mobiling ini ayo jintip wana lor kini ki 12 area different. Lor kini ki khat arteli ki jaka ya kini. Kasam ka persiang banturu wat seki jaka ki ba omdei jing kini. Wat ngelayo jintip ru numba ki no successful mi per bahaba regional committee kale bersengap itu ki senong itu ki senong ki ara ti bakwa mekhlia kadon ke jing pressure kadon ke jing penbor jong kasam ta ban penthut itu gibru beli kira akti honda sam khlia ila dawana sokar ba kadi bante lakam yakum kini ki jing sha pendik yakum kini ki jing sha penwit haga sokar sam beli lada kini ki nok song ki masak ha kini border area ki sha pendik ki sha penthut dalil le minom la ban ra ya song ngai ba jing pendik yo pu sam jing pendik yo pu sam kadi ban honda boro mat kham ta be di ban pediang de ki bru ki masak border lada ki sim ki hima kira kisnong hijongi kimpedian kan jenjang ha manuan rak sam tinggi apil ya borok di tempat ya borok ki snong ki hima ki raj ba hot ni suthu ki la tristom ha manuan rak ki kot ki map ki
historical facts ban submit si council si DC ban perskem ta ka jingok try jong ya lor ndo siap re la da dia badang don no di way kot isla la ni historical facts ke historical evidence ke badang don kam kinang ya penting mau beli ni tip ba kan ni ka komiti kinang don ya kapor ban pen pasal kau ibu bang ila dawa nak bilang sokar mata kesini kalau ba haswa apa sokar kan yesoi lani kan ing yang takkan settlement mikwa bahkan report so yang tak apa kan legislative assembly kalau pensyai so kan legislative assembly nama habakut di kai kabor kabanrai khadu ini kabor kabanrai khadu ini kini do wartawan kambi dan sokar di lesi dah kebawan ra so hal legislative assembly hajaka bahkan don ke division hajaka bahkan don ke cingepat jengki kan hun bohong ba ni hun ada lawan ra so legislative assembly lesi kan don tanggung usul buat ladang ngila bal warak tanggung usul buat tangga jingeti hukum kan ngapor so buat ong ba ngin la ban penbet yo ni pun usam wala ne sirjan buat ladang ngiken bhale mo kamdei su tang sang rok senam kadi sispa so sang senam mada kenya du khat praspa nyo pendu basnan gejing ya put na tu notification 1876 dan selap areng keladap sispa so sang senam gejing ya kerja put apa ni jongi